Hello guys, welcome back to another movie explain. Phatsotpi, My Love from the Star, episode 3-4, explain in a bollou uchu. Tuahi vaige ta hezong le ehin bollou ahitai. Ipi hile channel lahi nunglut na masapian hile. Lungsi nin like, share, subscribe, manaki bolding in kanti nin. So ting le movie explain na di uma hezong le. Comment na nin sejong Thadou. Explain ehin bollou kitdiu ahitai. Episode 3 yung kipat panahin, domizonin zong para sa alimchu, siyang chu na versain, kichihi ko'y hamtin, ana dong tanhin. Ahin la siyangin, ko'y hisu domizon, ana say pipon. Patsom katjowatsun domizonin zong, siyangin kiyang po si chu aven, hikita bang kiyang po si a. Numay ka, tuila akiliadu na chi chu. Pat hong ding pa na, amu chu ahin gyal do tanhin. Siyangin zong, itina vet ham. Naza atsaluha matile. Domizonin. Tiang ko hi nangaham. Atina dong tanihin. Siyangin zong. Kaya hilo lay pidunga kasi diham. Kaya hi mimel hoy kahin. Kaya tabanga mel hoy zong umpun. Hitsisiya hi. Nivon ka lulu ho. Bon hi katanuk na lang tahi. Anatin hi. Hitsitsun sinchu hong kitazin. Sinchum chu hong kimukit tanahin. Simile. Siyang zong munka nahin na to komponin. Reporter ni hin, siyang chu, tudo ang nailonin. Patsom ka jawahin siyang zong alungahangin, simichi do jawahin. Kako ma simito chu namuhan loham, impidi nga, ama don lawa. Kayzo, tudo na bolpan ham. Ama ko kaloy ka gul papaya na hin. To apat na, nangihi kavet zingding na hilontay. Kichi taylonin at ipiin, kititian ni chu siyangin zong, anadalata na hin. Zang hi. Mel het lo khanin koi lo hidiam khat hi ana seng ta na hi hi ban lam ting le koi lo ham ai lo le koi ham ipidinga ke koi ham ti chu in het di hi ni khat hi chang zong ni khat ni an ne lo wa ji chung awa hi na an satan agil zong chu kil wal jing tan ama zong doctor chi di ong ki gun ang po do ta na hi chi pe lai ta hin domizon zong ina pa na chun hong po do in Kuchihin siyangin, huwila nga chiding na him, lungsit tain, hospitalin na yung tao at itanan him. Domizonin zong, chiding ima Halloween, siyang chu hospital lang hin at puziyang tanan him. Hospital at unuwahin, aman zong, away hotsu ga tamlelein, amanat na hi sa nga hi, operation ball nga zi at itanan him. Kiti at sun, siyang zong, operation chung ki bolpan, siyangin zong domizon kormatsun, may datahiin, may umpizingin, katsanga ka umle kakitsai at itanahin. Mikhat hi domizonin zong. Siyang hudoon wamzi at sun newspaper ka hi avian. Na-star ni hin sa ipio at tila. Siyangin zong. Keprikpon hi ga avian at itanahin. Ijipan at sun domizonin zong. Newspaper simdanda at sun aumin. Keprikpon hi ahile. Patsom kat kadihi. Tuinay na umlo nga zi ahin titanahin. Hiti at sun domizon zong. Silaya pa na sun akodo in patsom jawahin. Siyangin zong newspaper chu avian keprikon na chu ahol tan hile. Amo tapo na hin. Kujipan na sun siyangin zong domizon chu panaboling. Star na chu hilaya umay tam. Ati na dong tan ahin la domizonin. Kaniya kahit diham kato na choy do hitanti anatipi tan hin. Ichizohin mizola nga lo na sa pisu. Hisi company chairman palo hi anang didanahin. Anak nanan pa na chun lo chu ki kamin. Aga ki kap chai le fon hong bu seven. Kung hi ding chu ati hi lajin. Kim tu dingin an ko tanahin. Hisi pa na chun chairman puyong chu. A office panin hong po doon. Liya hi ga akal ding ati song kalaga achile. Atha hong rasamin. Hiti chun tula chun akili adu yung tanahin. Aman zong lelwal pa na chun fon bolding at fon aga alado akip zong le. Mel het lo ka hiyong kinin fon zong chu api amang piin. Hiji pa na chun chairman pa zong isulay mo na chun ayun po na bipay tanahin. Hiti hi chi sin chung kichay kitan. Hiji zowahin siyang zong hi kitchen na party kat na chiding hinong kigutan hile. Siyangin aman sa asol le apang zipahin. Siyang von ho chuan chozen hila. Siyangin aniki sizi kyang ko chu om tapun hi. Aman zong siyang ko machun.
domizon in a choi do hin te nang thil chu tam thim ta choi de tv ti le cheng rong alu hangin ni ti da na ka keng ko ki san chu man a choi do jing thei ham an tin pha chom khal ga ki gela hele abul langa domizon in keng ko hi nanga hinam tia do chu an gel do ta na hi chi zo hin cheng zong domizon to ki muto dingin ahongin amai ho an ki tu min domizon ko ma chun ta keng ko hoila mai tam tin hong dong ta na hi domizon in zong ken nang keng ko ipiding ka ti diham nang keng ko ken kalahi be e ati ta na hi ahin la domizon hin cheng keng ko chu ala a ina hi amira khana hi ana koi tu che hi aji chu phat hung hung ding amu na hi chi keng ko kisi anu mei khat tuila kilia lu na thi chu nzole cheng hi khan ti tia ahu do go ji a chu chi keng ko chu amana la ina na koi tu che zo dan hi chi zo hin je company alien pen pa upa kiti pa chu to iri kiti nu hi ani kimu tu ki thanin iri in zong upa ko machun ki cheng ta ti ti le upa in zong itia ken ki cheng ta ti kati kha em atin han seitan hi japana chun iri in pani ti chan pi ji ta banga form hi tu awang mi long het sa ki chen ding ingai tu ngai tai an ti ta na hi ahin lai che hin upalum gel hi ipiu maham chil sal wang o me ti hi I het jing di o hitai chi zo hin cheng zong zine kina ding a chun phati ke sa na ki gun asol le nu ko ma chun akyang ko masat bang bang chu an choi dinga an sei pi ji en asol le nun zong hi chi kyang ko chu an choi pi ta na hi ji zo hin man zong domizon chu fanaga bolin ka kyang ko chu pi din ti ham ole achara ki sima butami din ti ngap ham kitabang bang chu atha kha ka kila ki tai an ti pi in hi zo wa chuna ma zong aga apot do a hele iri kitinu hi to hong ki su tu ki lan ta nahi iri in zong cheng ko ma chun ka kom kanaya hin ka ti lo ham ipidinga ka kom kanaya nu le le ji ham ati pi ta nahi hi che hin cheng in zong tu se ase lo di hi ki chen na kina zong yung ki su tu ki lan ding ai na la je tin ana sei pi in hi amani hi abor thezo ding an ki chu ji lan hi chi ji a hi akimu tu si on hile athu a hi kinana jeng ji thon a hi domizon jong wang alung adong the ta ne hi cheng tula hu do nom the jengin ahin la hi che ki chen na kina hi ama hi koi man ko jong ko lo ka jong api lo hi che hin episode 3 ki sajin episode 4 ang ki pan ki ta ne hi chi zo ba hin ki chen na ding kin lang chu ang ki mutan jini kho hin mithupi tam pi yong he na ki khomo win chengin jong keng po asay tabang bang khat chu anaki si in ana zaw ki tho tho ta ni hi pha na chun domizon zong alung agim the ajingin cheng hu do adinga chun je ki chen na kin langa chun ahung ta na hi chi zana hen cheng in zong tham khat chuan ki don ba za tan ama zong achung langa patna tuila akile lu diku na hen domizon chu phalot changlawin ahongin cheng chu kom da in mun chum lang hen pui do ta na hi ahin lai chi zana hin hichi kichen na kina zaw kung sunga to chu mi za ram khat tuila na na kile alu no vin ana thita vin hi ajing ni kho hung ki muki tan hichi ni kho ahin domizon zong police lecturer hi ji chun police lang chu an zon tan wadung panghin police ole mi tham ho chu dim set an omovin police on zong mi thilung chu an hol be be jing ta vin hi hichi zo hin police om na lang hong ki mukit tam pichizana anathi ho thu holding chun detective khat hi ahong lut tan hi chia detective atha hong pa hin kitchen na kina video chu atha a vet phat dingin inspector khat pa ko ma hin ana sei tan hi inspector pa an zong detective pa ko ma chun a video chu phatike chan ka ve en a hi wangin imacha ka khol do the po en ti tan hi Japana chun detective pan zong kitchen na kina video ho chu ana ve jengin hicha za ho alim ho chato na ge tha pe in ahin la kidang ta hin phalo changla hin mi chum lim khat hi an mutan hichi a mi chum lim chu koi dang helovin I hero pau domizon chu ana hitan hi ama zong alung dong be sen hichi koi ham
Hichi invitation card la in la lim pun amin zong azaw pun itidana silaya hi palot changlawa hu uma palot changlawa mangkit khe hamtin inspector pa ko machun ana seitan hi hichi zana ana thi hol achun iri zong hi ana zaw ta ji achun cheng to akim to si a ana kim phun nahon a video chu to hong viral thatan iri thi hi cheng ri hin ti cheng in atha hin ti tin news in ana phung do atawin hi jiji chun news reporter ho hi cheng to kimutu ding achun ama umna tundan lang achun mi tamta hi ana chi tawin hi chengin zong ama ho ko ma seidi he lo ji achun ahung jam do in ahin la achi na lang langa chu reporter ho to kitu ding pha na chun domizon room achun alhai lu jing ta na hi thilum chan jo se chu domizon ko min jong asejin chuting le agil jong akil wal ji achun domizon ko ma chun ne ding akithum ta na hi jepa na chun domizon in jong cheng chu vet le alung asin ama jong apot do in cheng ne ding thil tampi hi aga chota na hi ahin la cheng in pha chom khat jawahin domizon ko ma chun ken ka changai ma cha kania num pui hung thowin ehin ne committee atin domizon alut na chun an ne pi ding na ga timin ahin la domizon wa cheng to an ne khom ding chu ananum tapun ji chun cheng in jong achang se chun domizon thil hin cho ho yo se chu anane chai ke tan hi domizon in jong cheng ko ma chun iri chu athi ding pun achai na pena hoila ya na mu ham atin adong tan hi cheng in jong iri hi upa to room khana akheu form hon kamu chu achai na pen ahitai ba room hin angwa lunin apar sa khai je chun ken jong apar chu kalan pi ding in ka hol le le nahin la kamu jo phoi anatin domizon ko ma chun ana seitan hi alang khana detective pale inspector pa jong chun kichen na kina video ho chu ana ve jing fan na la jing detective pan jong hichipa umlowa panahin mi zaram kha hi amangi photlo changlovin atin ahin hedo ron ta na hi domizon jong chini tha a chu na chi a cheng chu tuila kile lu ding pha na ana pom do a photlo changlowa chu mun chu ma hi ana lu sa da na ta hiti a lu na lu sa a domizon in jong cheng chu da ha ding ati lai ta hin cheng jong chun akidon wal je ji chun domizon chu ale kai lu kinin ana chop jing ta na hin hichi hin episode 4 jong ana ki chai ta na hin aban hi channel a kimu to ki ka sevin na bon chawin adam sel chu tawin pa ki pa re